Lepo pozdravljeni iz studia Ljubljana TV, kjer snemamo napovednik in posneli smo že kar 2 oddaji in tukaj je napovednik za drugo oddajo, Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Dr. Semir, kaj sva povedala v drugem delu naše oddaje? U drugoj emisiji, u drugoj oddaji smo govorili o izazovima pred koji stoji čovječanstvo. O nizu ratova, ne samo 2 koji se vode na ovoj planeti, o nanotehnologiji, o geoinženjeringu kojim se uništava ova planeta, o genetskoj modifikaciji koja se dešava nad nama, o vještačkoj inteligenciji kako moguće i da preuzme ovo što se dešava, da preuzme vlast na ovoj planeti i o mogućim silama koji stoje iza svih ovih procesa koji nas vode u haos. Naravno je načina kako da mi to preduprijedimo. Posebno je lijepa priča o našem prelijepom parku Ravne 2, kojega smo iz močvare pretvorili u najljepši evropski park sa čitavim nizom kulturnih, festivalskih, umjetničkih, sportskih, naučnih dešavanja. Prema tome, ovo su sve nove, unikatne i dobre teme. Neke su vedre, neke jesu ozbiljne, ali nam pomažu da se lakše snalazimo u ovom svijetu. Tako, odlično je bilo, tako da res zelo, zelo zanimivo za naše gledalke in gledalce. Torej, res vam iz srca priporočamo gled tudi druge oddaje, Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije. Glejte nas ob 17. v ponedeljek na Ljubljana TV. Lepo pozdravljeni v drugem delu nove oddaje Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Tokrat ponovno gostimo v drugem delu oddaje izjemnega in svetovno priznanega gosta, ki nas je že obiskal pred 2 letoma. Dr. Semir Osmanagić je znan po svojem delu na področju odkrivanja in preučevanja megalitskih in piramidnih struktur po vsem svetu. S svojimi odkritji je postavil Bosno in Hercegovino na arheološki zemljevid. Leta 2005 je odkril starodavni kompleks v Visokem, ki obsega 5 monumentalnih piramidnih struktur in mrežo prazgodovinskih podzemnih tunelov. Dr. Osmanagić je ustanovitelj neprofitne in nevladne fundacije Arheološki park, Bosanska piramida Sonca in parka Ravne 2, ki je zaradi svoje edinstvene lepote postal eno najlepših mest na tem delu Evrope. Dr. Osmanagić s svojim delom navdihuje in spodbuja k nadaljnjemu raziskovanju ter odkrivanju skrivnosti, ki jih skrivajo starodavne civilizacije. Prejel je številne prestižne nagrade o poznavanju piramid. 25. maja 2024 so ga v hotelu Holiday v Sarajevu na 3. skupščini Mednarodne akademije znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine sprejeli za častnega člana. Napisal je 20 knjig, ki so prevedene v 17 jezikov. Moj pogovor z umetno inteligenco je šla letos v slovenskem prevodu, kar sva omenila v prvem delu oddaje. Tokrat nam bo naš gost razkril pomembne novosti najnovejših raziskovanj parka Ravne 2 in podzemnih tunelov. Pogovarjali se bomo tudi o tem, kako se pripraviti na velike spremembe, ki človeštvo čakajo v prihodnjih letih. Prisrčno ponovno pozdravljamo v studiu Ljubljana TV našega izjemnega gosta. Semir, dobrodošel še v naši drugi oddaji. Hvala lepa, hvala na pozivu, Dejane. Hvala. Ja, torej, končala sva prvo oddajo z transhumanizmom, umetno inteligenco, ne? Kaj lahko v bistvu mi naredimo, ne? Ja, človeštvo nekako, da se razdvaja, da gremo nekako, da so zdaj svetovi, ne, razdvajanje svetov. Eno je ta pot k naravi, nazaj, ne, v stik z dušo, z duhom. Eno je pa ta transhumanistična pot, ne, in verjetno se bo res ta svet razcepil, da nekdo, ki je prebujen, lahko rečemo, ki je prebudil svojo energijo, ki je se začel zavedati, da je duhovno bitje v osnovi, ne, bo šel v to smer, dočim drugi znajo pa past v to past transhumanizma. Mogoče poveva kakšno na to temu. Pa upravo si i međutim ja to gledam još malo šire. Čini mi se da postoje sile iza scene kojima je interes da imamo haos na planeti i veliki broj problema. Najbolji put u haos je da stalno pravite polarizaciju. Pogledajte Ameriku. Demokrati mrze republikance. Oni tamo plaću što je izabran Trump. Pa za 4 godine bit će ponovo izbori. Pa će neko drugi biti. Ne. To je takva strašna polarizacija. Pogledajte naše narode. Stalno se nešto svađamo. Pogledajte Rusiju i Ukrajinu. 2 bratska naroda. Nekada je to bio jedan narod.
Odakle je krenula Rusija? Iz Kijevske Rusije. Najedanput dvije najveće i najbogatije slavenske zemlje ratuju međusobno. Neko treći se smije. Naš prostor ispunjavaju strahom. Glavna stvar je ratovi i vojne. Mi često govorimo o dva glavna rata, Rusija, Ukrajina i Izrael i Arapi. U ovom momentu je dejane 59 sukoba širom svijeta. Od zapadne Sahare, Čad, Mali, Centralna Afrička Republika, Južni Sudan, Sudan, Eritreja, Somalija, Etiopija, Jemen i tako da. Dakle, stalno tjeraju ljude da ratuju. Ko je iza toga? Pa ponovo nalaze se te elite, monstrumi, kojima je interes ti ratovi, kojima je interes bijeda, siromaštvo, kojima je interes da umjesto da proizvode hranu, oni nabavljaju oružje. Dakle, vojno-industrijski kompleks tu vidi svoj interes. Obaveštene agencije opravdavaju svoje postojanje jer su stalno sukobi. Ja se sjećam doba kada je pao Berlinski zid, kada je pao komunizam, kada se raspao Sovjetski savez. Tad nam se činilo da više nema potrebe za ratovima, za ovim NATO i Varšavskim paktom, za podjelama, za ulaganja u vojno-industrijski kompleks, za postojanje obavještajnih agencija. Međutim, one su se pobrinule da sukobi stalno postoje. Dakle, s jedne strane, koji su naši izazovi? Ti ratovi koji nose potencijal nuklearnih sukoba. Pazite, nikad se više nije govorilo o nuklearnim ratovima nego danas. Govorilo se zadnji put početkom 1980. godina. Većina slušalaca koji nas sad gledaju, oni se nisu bili ni rodili. Sad se ponovo govori. Rusi malo prijete, upozoravaju i tako dalje. Govori se između Irana i Izraela ponovo. Govori se o nuklearnim arsenalima. Nuklearno naoružanje može zbrisati život sa površine ove planete. Biološko oružje, kojima smo bili svjedoci prije 3-4 godine, već se koristi širom svijeta. Hemijsko oružje. Dakle, ti klasične prijetnje još uvijek postoje. Ali sad imamo i nove. Nanotehnologija. Ljudi o tome ne razmišljaju. Bill Gates sa ekipom, oni već prave one vještačke komarce. Kažu, to je da bi se spriječilo da se prirodni komarci šire. Krivo. Ti vještački komarci, dakle i insekti koji se vide i nevidljivi vještački insekti, mogu da nas zaprašuju. Mogu da jedu sve naše usjeve. Mogu da u potpunosti opustoše jednu državu. Drugo, geoinženjering, pa već nas decenijama prskaju odozgo, uništavajući naš prirodni okoliš, trujući šume, zemlju, vode, životinje i nas. Jer te mikročestice nam ulaze, osobito aluminijske, kroz lubanju u mozak. Geoinženjering. Umjetna inteligencija, malo smo u prošloj emisiji govorili o tome, nove super umjetne inteligencije u budućnosti će biti toliko razvijene i kada budu sve podatke uzeli o čovečanstvu, a mi smo u zadnjih 150 godina, mi kao civilizacija, prije svega korporacije, iskorijenili 50% biljnih i 50% životinjskih vrsta. Najveći problem za ovu planetu je čovjek, ne životinjski svijet. Onda će vještačka inteligencija možda reći, čekajte, da bi spasili planetu, moramo uništiti čovjeka. I to će uraditi vrlo brzo. Ne onako kako su zamišljali sa Terminatorom 1980. godina, pa godinama se bore mašine i čovjek. Ne. Vještačka inteligencija je u kontroli svega. Svog naoružanja, nuklearno, kontroliše struju, kontroliše brane, sve kontroliše. U roku od nekoliko dana bi nas mogli uništiti. I četvrti veliki izazov, genetika. Kroz GMO hranu, kroz genetski modifikovanu hranu, ja vidim promjene u ljudima. Ljudi manje razmišljaju. Ljudi postaju sve poslušniji. Ljudi postaju zombiji. Kada imate zombije, lako je njima vladati. To je krenulo sa GMO hranom, prije svega Amerika. Kad sam otišao u Ameriku prije 30 i nešto godina, prva je razlika u hrani, nema ukusa, nema mirisa. One životinje koje tamo kolju, samo su hormoni, antibiotici i tako. Dakle, sve se je promijenilo. To utječe na naš DNK. Nema onog izvornog, nema onog veselja, nema one vedrine, nema ono
smijeha i tako da. Dakle, te stvari utječu na nas, ali genetika kroz vakcine, genetika kroz sve ono što nam daju, kroz pilule, genetika na različite načine, genetika kroz zrak ili vazduh, atmosferu, to sve utječe na nas. I čovjek se pita, ma čekaj, ti monstrumi koji to pokreću, pa i njihova će djeca stradati. I zbilja, ko stvarno stoji iza toga, koje velike sile. Dakle, u jednom smo periodu velikih izazova i vrlo je bitno da imamo informacije. Dejane, ne moram ja biti u pravu 100%, ni 90, ni 80, ali ako sam 50% u pravu, imamo zbilja velike opasnosti ispred nas. Veliki problem, da. Po gnostičnih znanjih, recimo, ne, pravijo, da obstaja lažni bog, obstajajo arkoni, ki so te vladarji teme, ki v bistvu so iza teh elit, ki so tukaj postavljene na tem planetu. Ne. Mogoče kaj še na to temo poveva, kako je ta materialni svet, ki je lažen, ki je iluzoren, in duhovni svet, ki je energijski, ki je to, kar mi v resnici smo. In tja se vračamo. Ne. Mi se zdaj prebujamo, da dvigamo zavest, da prihajamo v globino sebe, da se lahko osvobodimo tega sveta. Ne. Pa tu se otvorio vrlo važno pitanje. Mi zapravo možemo vidjeti na planeti da je, recimo, filozofija dualiteta, dakle dva svijeta, prisutna u različitim civilizacijama, od Mezopotamije pa do Bogumila. Dakle, dobro, zlo, svjetlo, tama, materijalni svijet, duhovni svijet. Dakle, to stvarno srećemo kroz čovječanstvo. Onda vidimo oni koji su se predstavljali da su nosili, recimo, ideju Krista, ideju ljubavi, crkve. Pa pogledajte mračni srednji vijek, od 12. do 18. stoljeća u Europi. Pogledajte one katedrale u Firenci i na drugim mjestima. Pa umjesto lijepih simbola, mi imamo one gargoylese, mi imamo one simbole đavolje prezentacije koji su tu da plaše ljude. Dakle, govore, Bog je stvorio čovjeka, morate se bojati Boga. Pa čekajte, Bog je stvorio čovjeka iz ljubavi. I naš osnovni odnos sa Bogom mora biti odnos ljubavi, a ne odnos straha. Sad po tome ispada da su te đavolje strukture uvukle svuda, od religije. Pa uostalom pogledajte kršćanstvo, najveći broj pedofila je upravo u sveštenstvu. Dakle, to je strašno. A na drugoj strani imamo toliki broj normalnih, dobronamjernih vjernika koji se direktno obraćaju Bogu kroz svoju molitvu, koji ispunjavaju svoj život. Dakle, to s jedne strane. A s druge strane, pomenuo si da se čovječanstvom upravlja, da se ovom planetom upravlja. To sad otvara pitanja da li postoje neke druge civilizacije, drugi oblici života koji su od nas inteligentniji, koji su superiorniji, koji nama vladaju. Reptilski, ne? Nas uče u školama, obrazovnom sistemu, medijima da smo mi jedini inteligentni oblik života u kosmosu, što je smiješno. Da nas je Bog stvorio na svoju sliku i priliku. Kad bi to bila istina, onda je Bog stvarno imao loš dan. Međutim, sigurno je da postoje veliki broj različitih životnih oblika. Ne moraju biti slični nama, ali sigurno postoje i slični nama, kao što su hominidi, 2 noge, 2 ruke, 1 glava, 2 uha. Insektoidi, sigurno da postoje takve civilizacije. Da postoje, dakle, postoje, ali na drugačijim vibracijama. Onaj koji je inteligentniji od nas, pa neće biti na istoj ovoj male vibraciji koje mi vidimo. Ono što mi vidimo je manje od 1% svih fenomena oko nas. Mačka vidi 2 ili 3%, ali mačka možda vidi orbove, duše, duhove, možda vidi vanzemaljce. Mi ih ne vidimo. Dakle, mi smo zapravo i slijepi i gluhi sa svojim čulima. Ali kroz dušu nam se sve otvara. Kad bi mogli da ovladamo, recimo, metodama astralne projekcije ili izlaskom duše kroz organizam, naš svijet bi bio sasvim drugačiji. I u jednom momentu nakon naše smrti mi zbilja i vidimo različite te druge duhovne dimenzije. Da se vratim na početak. Govorio sam kome je u interesu da čini toliko zla našoj planeti. Pa čak ni to eliti. Pazi, eliti, vi ako hoćete da živite komforno, vama je bitno da imate milijarde dolara, da imate 10-15 kuća, zamkova, da imate avione, jahte. Ali zašto bi im bilo u interesu da odstrane milijarde ljudi?
Zašto bi im bilo u interesu da ovu čitavu planetu zagade, da više nije moguć život? Zašto bi bilo u interesu da zagade našu čistu vodu? I kad nama nekad kažu, znate, morate piti ovu vodu, ne smijete imati više svoje bunare i svoje izvore vode, ko što zabranjuju. U Italiji, recimo, to je zakon. Ili u Hrvatskoj, kaže EU, ne smijete imati svoje organsko sjeme. Prošle godine na sajmu u Zagrebu žena plače, kaže, zabranjuju mi da koristim sjeme organsko, koje je moja baka dala mojoj majci, moja majka meni, ja sam to trebala dati svojoj kćeri. Kaže, zabranjuju mi. I moraju koristiti GMO sjeme, dakle ono koje nas potpuno mijenja nagore. Znaš, u momentu rađanja i ti i ja, mi imamo božansko, kosmičko pravo da imamo slobodu, da imamo slobodan pristup čistoj vodi, slobodan pristup čistoj organskoj hrani, da imamo slobodan pristup svim zemljama, ne ovim što imaju izmišljene političke granice, nego se krećemo slobodno. To su naša prava. Zbog čega da ih neko stalno ograničava? A kad sam počeo sa onim da je nekomu cilj haos da ima, da li postoje neke više sile iza scene? Ajde samo da malo špekulišemo. Pretpostavimo da postoji u ovom momentu 10 vanzemaljskih civilizacija na ovoj planeti. Vjerovatno 2 imaju mračne ciljeve prema nama, nazovimo ih reptoidi i grejsi. Barem 2 imaju prema nama blagonaklon odnos, pokušavajući nam stalno pomoći i da nam daju nekakve izlaze, a većina ostalih su neutralni. Jer nekom zdravom logikom u kosmosu vi se ne bi trebali miješati u živote drugih civilizacija. Bez obzira koliko su niski, primitivni, niska vibracija, vi morate omogućiti da oni sami dođu do nekakvog progresa, do takvog stepena da su duhovno razvijeni i da im raste svijest. I ja mislim to bi trebala biti glavna stvar za našu planetu. Treba nas pustiti da se sami razvijamo, da sami tražimo rješenja i bez obzira što kroz ovu istoriju zadnjih 8.000 godina, 15.000 ratova, stalno je neko pokušavao da bude nad nama neki monarsi, kraljevi, princeze, sultani, predsjednici. Čovječanstvo kao većina mora da shvati, hej, mi imamo budućnost, mi možemo izgraditi društvo socijalne jednakosti, besplatne energije, pravednije raspodjele resursa i živjeti sretno. Tako, vse to je mogoče. Bova midva nadaljevala, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu druge oddaje Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasen izjemen gost, dr. Semir Osmanagić. Ja, Semir, Park Ravne 2, ne? Veliko se dogaja, tudi poleti imate veliko dogodkov. Ne? Torej, kaj se vse dogaja, kako to vpliva na zdravje, ne? Energijske terapije se izvajajo, meditacije, vse sorte stvari. Ne? Tudi film Čudo v srcu Bosne je bil posnet, torej, in je tudi zmagovalec Eko-let filmskega festivala v San Diego, v Kaliforniji leta 2024. Da vam malček o tem povedati. Šta je Park Ravne 2? Kad se ljudima kaže park, oni zamisle ima malo šumice, malo trave i 2-3 klupe. Ravne u Visokom, to je oblast Visokog, gdje smo otkrili tunele. I to ne jedan tunel, već čak 6 ulaza u prazgodovinske, prahistorijske tunele. A Ravne 2 znači da je ovaj tunel na drugom nivou. Tuneli Ravne, koji su poznati već 19 godina, su prvi nivo, a 5 metara niže smo otkrili ulaz u drugi nivo tunela, pa smo čitav park nazvali po tom značajnom arheološkom otkriću Park Ravne 2. Prije 10 godina nije bilo parka. To je bila močvara. To je bilo blatnjavo zemljište, zapušteno, sa jako puno divljih deponija, smeća. Znate, ljudi bacaju smeća svuda. Onda ja sam kupio 15 parcela, jednu do druge, spojio ih
i započeo proces transformacije tog močvarnog zemljišta u najljepši evropski park. Znate, mi smo u Bosni poznati nešto prelijepo, doline, planine, rijeka, jezera, da to sve kontaminiramo. Ali sad dokazujemo da je moguće i drugo. Iz ovog jednog zapuštenog terena, iz jednog ekstrema, da napravimo drugi ekstrem, nešto najljepše. Izbilja, ljudi su nam prije nekoliko godina dolazili i kažu ja što je ovdje lijepo, pa ovo je kao park u Sloveniji, u Njemačkoj, u Americi, to više ne govori. Mi sami utvrđujemo svoje standarde i to su najviši standardi. Počeli smo da sadimo hiljade i hiljade različitog cvijeća, ukrasnih grmova, različitih stabala. Napravili smo drenažu umjesto močvare, napravili smo potoke koje teku, sve posadili i 65 instalacija. Labirint energije, labirint ljubavi, labirint zdravlja, labirint pročišćenja. Bina za jogu, bina za meditacije, koncertne bine, sportski kompleks, teniski tereni, tereni za odbojku na pijesku, za basket, 3x3, šahovski i tako dalje. Napravili smo konferencijske dvorane, napravili smo kino dvoranu. Dakle, napravili smo čitav niz te infrastrukturnih projekata, a onda spajamo umjetnost i pravu istoriju. Recimo, napravili smo paviljon sa monumentalnom statuom posvećenom kralju Tvrtku Kotromaniću. U zadnje vrijeme postoje nesporazumi. Hrvati kažu on je hrvatski vladar. Srbi kažu on je srpski vladar. Bosanci kažu on je bosanski kralj. A mi kažemo on je bio kralj svih nas jer on se zvao, kad je dobio kraljevsku titulu, kaže ja milošću Božjom kralj Serblja, Srba, Bosni, Bosne i Primorja, Hrvatske. Pa to je ideja zajedništva, a ne ideja dijeljenja kao što nam to političari rade. Ilirska kraljica Teuta, to je naša kraljica. Međutim, Rim kad je došao prije 2250 godina, porazio je, ona je kapitulirala i oni su počeli da osvajaju naše teritorije, da kradu od nas. Ja kažem, ona se borila za nas, to je naša kraljica. Bosna, Hercegovina, Dalmacija, Crna Gora, dijelovi Srbije. Dakle, ona je tuda vladala. A sve ostalo su bili naše ilirske zajednice. Veneti, naši ljudi, današnja sjeveroistočna Italija. Slovenija, Hrvatska, Histri, naši ljudi, Iliri. Breuci, Panonija, Sava, naši ljudi. Delmati, naši ljudi, Iliri. Dezidijati, naši ljudi. Tribali, Srbi, naši ljudi. Tračani, Bugari, naši, sve isti jezik. Dakle, vraćamo tu istinitu istoriju. Našu su istoriju, zgodovinu pisali ko? Naši osvajači. Pisali antički Rim, pisala Austro-Ugarska, dakle Ugari, Austrijanci, Mlečani, Osmanlije. Oni su uzimali od nas, uništavali naše kulturne spomenike, naše pismo i tako dalje i napisali istoriju za nas. Mi pišemo ponovnu istoriju kroz taj park. Taj park je i kulturna oaza i dobro si pomenuo. Imamo festivale, imamo koncerte, imamo predavanja, imamo promocije knjiga, imamo klasičnu muziku, imamo festival tanga od 8 dana svake godine. Svake godine stotine škola sa desetinama hiljada djece dolaze kod nas. Djeca se igraju, na sigurnom su. Nema saobraćaja, nema kontaminacije. Ja ne dozvoljavam 5G ili 4G tornjeve, nema IM smoga. Imate malo problem sa internetom, hvala Bogu, malo se očistite. Nema naplate parkinga. Ajde vi nađite ovdje u Sloveniji mjesto gdje nema naplate parkinga. Pođite malo u Ljubljanu pa ćemo da vidimo. 2 eura, 3 eura, preko noći 15, 20, 30 eura. Pođite u Njemačku, Austriju, Holandiju, Švedsku. Calenzi bite, jel tako? Kod nas besplatno. Mi napravili parkinge, potrošili ogromne novce. Ne naplaćujemo parking. Potrošio sam svu svoju šteđevinu, napravili smo park, ne naplaćujemo ulaz u park. Ne naplaćujemo koncerte. Hoćemo da ljudima vratimo osjećaj slobode, jer se rađamo slobodni. A oni, kad ih dolazi sve više i više zbog naše dobronamjernosti, onda nam duže ostaju. Ostaju 5 dana, ostaju 10 dana. Uđu ne jedan put u tunel gdje se naplaćujemo karte, ali ne puno. Prvi put 10 eura, drugi put 2,5 eura. Ulaze na meditacije, pomažu projekat. Pa nam kupi knjigu, pa nam kupi suvenir i onda mi rastemo zajedno sa zajednicom. Ono što pokazujemo, to je da ukoliko grabite, a to nas uči zapadni način života, samo grabi materijalno, nikada nećete imati dovoljno. Ali kada dajete od srca, neko će se već pobrinuti da imate dovoljno.
To je naša filozofija i to je naša poruka svijetu. Očitno dobro deluje to, ne, ker v 23. letu je bilo najuspešnejše leto fundacije. Kako je pa letos? Jest. Dakle, 2023. rekli smo najuspješnija sezona. Ova godina, 2024. kažemo fantastična sezona jer je bila još uspješnija nego prošle godine. Znaš, mi smo 2008. imali 10.000 posjetilaca bosanskim piramidama. 2018. 40.000. 2020. 135.000. 2023. 195.000 posjetlaca. Ove 2024. 245.000 posjetilaca. Prvo, iz Bosne, dijaspore, iz Srbije, iz Hrvatske, Slovenaca jako puno. Kad dođe 1. maj ili kad dođe Dan mrtvih, pola Slovenije je kod nas. Iz Bugarske, iz Mađarske, iz Češke, iz Slovačke, iz Njemačke, iz Austrije, iz Holandije, iz Švedske, iz Britanije, iz Italije, iz čitavog svijeta, u zadnjih 2 decenije iz 160 zemalja svijeta. Zamislite projekat bez državne pomoći, a pritom nas svi napadaju, arheolozi, istoričari, geolozi, muzeji, ministarstva, ne daj, a mi rastemo i to sa osmijehom. To je to, neka država, to sem slišal v Bosni, ne priznava kaj dosti, Bosanci pravijo, to ni nič, to je brez veze. Kaj pravite tem, ki so kritični, kakšni so še vse ti novi dokazi, ki kmalu ne bodo megli, se vemo, stara modrost pravi. Najprej ti nasprotujejo, oziroma potem se ti smejijo in na koncu rečejo, pa saj smo vedeli, da je tako, sprejmejo, to je ta stara modrost. Tako je. S tim, kada imate mala otkrića, to se vrlo brzo ostvari, za godinu, 2, 3. Kada imate otkrića koji zauvijek mijenjaju istoriju svijeta i sve knjige, tu treba malo više vremena. Sve što radimo, sve na naučnim osnovama. Mi mjerimo. Mi imamo inženjere geodezije, imamo arheologe, imamo inženjere, imamo fizičare, imamo geofizičare, imamo medicinske doktore, ljudi koji mjere, dakle, naučno dokazuju. Međutim, sad se javlja problem što se trebaju mijenjati knjige, udžbenici, istorije. To nije samo stvar lokalnih historičara ili arheologa. To je stvar elita. Onaj koji kontroliše istoriju, zgodovinu, on kontroliše našu sadašnjost i budućnost. Oni ne žele dozvoliti da jedna mala fundacija, jedan mali čovjek im to preotme. Međutim, istina će izaći na površinu dokle god vi pratite svoju putanju nepokolebljivo, uprkos svim pritiscima. Oni koji kažu nema tamo ništa, to je bez veze. Pazite, za 20 godina mi imamo toliko naučnih dokaza, a na drugoj strani neko kaže ba to je bez veze. Šta mislite, da li su njihova mišljenja, ljudi koji nikad nisu bili, da li su oni važna za nas? Ne. Oni su totalno irelevantni. Definitivno, ne. Ok, moramo na premor, tako da bova nadaljevala v kratkem. Se vidimo torej čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu naše oddaje, Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen izjemen sogovornik, dr. Semir Osmanagić. Pogovarjava se o piramidah, o prihodnosti človeštva, kaj nas čaka. In sedaj, mogoče za zadnji del oddaje, mogoče greva še na te načrte, kaj se pripravlja za leto 2025, kakšni so recimo načrti tudi za Park Ravne 2, kaj se bo dogajalo in pa mogoče kako vidiš to dolino, potencial doline Bosanskih piramid, ali kot turistično atrakcijo, energetsko zdravilišče oziroma arheološko raziskovano lokacijo, mogoče nekaj besed na to temo. I sve što si rekao, pravu si. Mi smo počeli kao arheološki projekat, pa onda interdisciplinarni naučni projekat, onda energetski aspekt, duhovni aspekt, ljekoviti aspekt, kulturni aspekt, sportski aspekt, umjetnički, prava istorija, šta jedemo, šta pijemo. To je koncept drugačije budućnosti za nas. Umjesto ovog što nam se nudi od transhumanizma do pedofila, od upgraded human, biočipa, digitalnog novca, dakle, potpune kontrole. Mi nudimo slobodu, nudimo harmoniju sa prirodom, sa ljudima.
Šta spremamo za 2025. godinu? Mi smo počeli da radimo regionalne susrete. Okupljamo ljude iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Bosne, iz Makedonije, iz Crne Gore i tako dalje. Imamo jednu vrlo interesantnu aktivnost, zovemo je lideri svjesnosti. Dakle, ljudi koji su samosvjesni, ljudi koji su duhovni, koji su spiritualni, koji rade na sebi. Okupljamo ih da dijele svoja znanja i informacije. Sljedeće godine imat ćemo ih polovicom avgusta 2025. Sljedeće godine imat ćemo jednu novinu. Dovešćemo YouTubere, jer oni su rastuća populacija po broju gledanosti, i nezavisne novinare, da progovore šta se dešava u svijetu, kako mi da se povežemo. Problem je što nas, većina ljudi, imamo da oni na vrhu, oni su malobrojni, ali su jako dobro organizovani, imaju svoje poluge vlasti. A problem je s nama što moramo naći način da se mi bolje organizujemo, da dijelimo informacije, da dijelimo vijesti. Tako ćemo polovicom jula 2025. imati te lidere, vodeće YouTubere, ljude koji su pokazali hrabrost. A taj događaj zovemo istinom do slobode. Polovicom juna također imat ćemo naš međunarodni ženski teniski turnir na našem prelijepom teniskom stadionu. Dolazit će nam igračice iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, nadam se i Slovenije sljedeće godine. Dakle, i to je jedan lijep način povezivanja. Sljedeće godine imat ćemo volontere, juni, juli, avgust, septembar, do pred kraj oktobra. Dolaze nam volonteri iz čitavog svijeta. Dajmo im šansu da rade u novo otkrivenim tunelima, ravne 3, ravne 4, ravne 6, da rade na piramidama, da rade na tumulusu, da nam pomažu u održavanju parka. Tako da imamo toliko tih finih novosti. Sljedeće godine za juni od 15. do 22. organizujemo jednu prelijepu stvar, to je međunarodna naučna konferencija, festival i tura za goste ko želi da nam se pridruži. Doći nam 3 vrlo ugledna stručnjaka za drevne civilizacije svijeta. Prvi je Michael Tellinger iz Južne Afrike, čovjek koji promovira megalitnu lokaciju koja se zove Adam's kalendar, Adamov kalendar u Južnoj Africi i kamene krugove u Africi, što je potpuno neobjašnjivo odakle stotine hiljada kamenih krugova na jugu Afrike. Klaus Donaje iz Austrije, on je poznat po artefaktima, kako se to kaže, out of place. Dakle, artefakti koji ne bi trebali biti tu, koji imaju neko čudno porijeklo. Ne čini se da je zemaljsko. Valerij Uvarov iz Sankt Peterburga, iz Rusije, čovjek koji je najproduktivniji graditelj piramida, jako dobro poznaje energije piramida i ja sam četvrti. Dakle, od 15. do 22. bit ćemo u Visokom, držat ćemo predavanje po popodnevnim satima, ljudi mogu čuti iz prve ruke, a ta će predavanja biti besplatni, ali se mogu i pridružiti za naše turističke ture koja se nalazi na našoj web stranici i tako dalje. Dakle, toliko je tih lijepih novosti, toliko je tih tema koje su nekad vedre, nekad su i ozbiljne, normalno, ali pokazujemo da smo stekli reputaciju kulturne oaze regiona. Odlično, odlično. Torej, veliko se pripravlja, veliko novosti, tako da bo zelo zanimivo. Ne? Jaz sem bil tudi že večkrat v dolini Bosanski Premit res lepo, ne? Enkrat tudi za Smino, recimo, sklepeta ob kavi, že prvič, ne? Potem še enkrat sem pelil svojo ekipo. Pa zdaj sem začutil, da bi bil spet čas v 2025, da ponovno pridemo. Ne? Tako da... To je bilo divno da i vi i gledalci dođu. Naše su lokacije po svemu unikatne. Znate, kada imate državnu turističku destinaciju, onda uvijek 1-2 dana sedmično ne rade, radi se od, 8 do 3. Kod nas se radi čitav dan, svaki dan u godini. Radi se za Božić, radi se za Novu godinu. Dakle, mi smo tu u službi naših posjetilaca. Mi turizam shvatamo vrlo ozbiljno. Uostalom, od arheološkog turizma mi živimo, plaćamo naše aktivnosti, vršimo arheološka iskopavanja, naši vodiči, naši poslenici, naši radnici, održavanje parka i svega ostalog. Dakle, mi smo dokazali da je i bez državne pomoći moguće da financirate svoje aktivnosti. Evo sad, u ovom mjesecu 72 ljudi mi imamo zaposleno. 72.
Tokom ljeta 85, pošto je sezona, imamo malo više vodiča. Dakle, tu su vodiči i radnici. Mi sami obučavamo svoje vodiče, zato smo jako ponosni da imamo najbolju vodičku službu na jugu Europe. I možda je prvi kriterij ne da li je neko sposoban, nego da li neko voli ovaj projekat, voli ovo otkriće, da li ono vibrira s njim. Ako da, lako ćemo mi njih obučiti, ali treba da pokažu entuzijazam kao što ga svi mi imamo. Odlično. Dejva še kakšno besedo o Rtnju. Tam je tudi piramida, pa mogoče kaj si že raziskoval, kaj nam lahko poveš? Rtanj se nalazi na istoku Srbije, u blizini granice sa Bugarskom. I šta je Rtanj? Rtanj je jedna planina koja ima trostrani piramidalni završetak koji se zove šiljak. Ima vrlo izražene bridove. Međutim, to je prirodna planina koja je krečnjačka planina. Tamo nema blokova. Recimo u Bosni, u Egiptu, u Meksiku imate blokove koji grade te strukture. Ovo nije građevinska struktura, ali kada pogledate pravilnost te trostrane piramide, kada pogledate vodu, odlična je voda koja je uvijek prisutna kod piramida. Kad pogledate endemske vrste, to znači imaju posebne energije, imaju prolaz sa samog vrha koji ide 90 stepeni prema dole, okreće pod uglom 90 stepeni, tunel nastavlja 90 stepeni skroz do dna planine. Neko je to napravio, neko je izbušio taj pravilan tunel, ali je nažalost to sad zatrpano kamenjem, pa se ne može prići. Mi smo vršili mjerenja na samom vrhu Rtnja i ustanovili da postoji energetska zraka od 28 kHz, postoje takozvani skalarni valovi, identični onima na vrhu Bosanske piramide Sunca. I moj zaključak je, ovo nije radio čovjek, ali kao da su neke inteligentne, prirodne sile oblikovale Rtanj, kreirajući ovu energetsku zraku, sa još dva planinska vrha, kreirajući trougao. I čini se da naša prošlost nije samo ovih nekoliko hiljada ili desetina hiljada godina. Govorimo o milionima godina, o različitim inteligentnim civilizacijama u različitim dimenzijama. Ne moraju biti fizički kao što smo mi. Ne moraju biti vidljivi nama, ali to ne znači da nisu postojale. A to nije jedini slučaj na ovoj planeti. Prema tome, Rtanj je za preporuku da ljudi odu, da posjete, ako mogu da se popnu, to je isto prelijepo iskustvo, ali sve više ljudi razmišlja u kategorijama energija, duhovnosti, meditacija, kako to djeluje na njih, na njihovo mentalno zdravlje, ali na njihov odnos prema svemu onome što se dešava oko nas. Sem bil tudi leto nazaj, so tudi res močne energije. In kraj je, ki se mu reče izvor tudi. Zanimivo. Odlično, odlično. Zdaj mogoče še za ta zaključni del, imamo še 2 minuti in pol, recimo. Mogoče to, kako misliš in vidiš, čutiš, pa koliko časa bo trajalo, da se bo spremenila ta zgodovina, ne glede na vsa tvoja raziskovanja o piramidah, o zgodovini človeštva, koliko časa bo trajalo, da bo ta efekt kaplje čez rob, kot rečemo, da se bo ta miselnost spremenila tudi teh nekih uradnih arheologov. Pa mi smo u fazi kad dosta ljudi još uvijek osporava, ljudi iz struke koji nikada nisu bili dole osporavaju. Međutim, uvijek postoje oni koji su bili, koji podržavaju, neki od njih su hrabri i izlaze sa svojim analizama. Sa većim brojem posjetilaca ta se priča širi. Čuli ste kako se broj posjetilaca sa 10.000 povećao na 250.000. Za koju godinu bit će pola miliona. Za 10-15 godina bit će milion posjetilaca. To je već jedna realna snaga. Kada oni dolaze ponovo i ponovo i ponovo, i kad su to fenomeni koji se mogu mjeriti, onda će svi ovi otvori polako jenjavati. Uostalom, ovo nije arheološki projekat. Ovo je projekat o energijama. Piramide pojačavaju energije. Ovo je projekat o vrlo specifičnim frekvencijama, 28 kHz i drugima. I ovo je projekat o našoj vibraciji. Dakle, energija, frekvencija, vibracija, Nikola Tesla, to su tajne univerzuma. Arheolozi i istoričari nemaju inženjerski mozak niti znanja da shvate pravu svrhu piramida. Morat će da uče i neka uče od nas.
O našem projektu pišu se seminarski radovi, pišu se diplomski radovi, pišu se magistarski radovi. Na red će doći i doktorske disertacije. U početku iz turizma, kasnije ide i ovaj inženjerski i tehnički dio. U nekim školama u Norveškoj nastavnici su, nakon posjete bosanskim piramidama, dodali lekcije o bosanskim piramidama u svojim nastavnim programima. Sve to polako ide. Treba će vremena, jer mnogi hoće da odbrane svoje pozicije. Ali to je put velikih otkrića. Mukotrpan, nije jednostavan, ali uvijek postoji svjetlo na kraju tunela. Ko će to dočekati? Da li ja, da li generacija ispod mene ili 2 generacije, to je potpuno nebitno. Japanska poslovica kaže put od 1000 milja počinje sa prvim koracima, a mi smo napravili već dosta koraka. Odlično, odlično. In sam si, bomo lahko rekli, kar pionir teh raziskovanj in tudi po vsem svetu. Imaš oboževalce, tako da, ki te spremljajo, ki gledajo vse, kar počneš. Tako da čestitke, moj poklon, spoštovanje za vse, kar si, za vse, kar delaš. Mogoče samo še za konec, kaj bi recimo še rekel za tiste, ki še niso bili tam, zakaj bi morali iti, zakaj bodo doživeli nekaj, kar ni nikjer druge na svetu? Ovaj projekat je unikatan. Ovakvog projekta nema u svijetu. Ovo je najveće otkriće u arheologiji. Ovo je najotvoreniji projekat na svijetu i ovo je najuzbudljivije otkriće. Ja sam najsretniji čovjek zbog toga. I stvarno jesam. I tako i vibriram. Da li će ovaj projekat zavibrirati sa svakim? Neće. Imaćete vi dosta ljudi koji nikad neće da odu do piramide jer ne žele. I to je sasvim u redu. Zamislite da 8 milijardi ljudi, koliko ih sad ima, tako kažu, a ima ih zapravo sad sve manje i manje zbog viška smrti. Kad bi svi ljudi htjeli doći u Bosnu, pa Bosna bi, ako bi došli tu, ona bi dole propala u zemlju. Prema tome, doći će onaj koji treba doći. Ako ih je ove godine bilo 250.000 i sutra će biti možda 500.000, to je u redu. Ako je 100.000 i to je u redu. Ako je 20 ljudi i to je u redu. Onaj ko treba da dođe, on će doći. Nažalost, ne možemo svi biti na istoj vibraciji, ne možemo svi zajedno ići dalje. Oni koji treba da ponavljaju razrede u duhovnoj školi, ponavljat će ih i kada budu spremni, oni će doći kod nas. Odlično. Torej, vsak se prebudi, ko je pripravljen, in potem, ko je učitelj, ko je učenec pripravljen, pride učitelj, kot rečemo, tudi ta stari rek. Tako da odlično. Hvala, dr. Semir, da si bil ponovno moj gost v naši oddaji. Vse dobro naprej vsem projektom in se vidimo še kdaj. Hvala lepa. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije na Ljubljana TV. Ja, ohranjajte stik s seboj, delajte na sebi, meditirajte in se vidimo prihodnjič.